ро ки марзбонони Русия аз қаторҳо фароварда ва боздошт намуданд, тӯли 1 ҳафта дар изгоҳи марзӣ ба сар мебаранд. сафири амрико дар созмони милал Эронро ба таъмини шӯришёни ҳусӣ бо мушак муттаҳам кард ва хостори иқдоми ҷаҳонӣ дар ин замина шуд. На ба ту ва на ба ман. низоми нави андозитонӣ иҷорадиҳандагони манзилро нороҳат кардааст. онҳо мегӯянд беҳтар аст дигар ба дари хонаҳои холияшон қулф бизананд. хона ҳозир холӣ аст, на донишҷӯёнро дигар роҳ медиҳам, на иҷоранишинон. хонам холӣ истодааст. Сафорати Тоҷикистон дар Москва аз мақомоти ин кишвар дархост кардааст ки масъалаи боздошти даҳҳо муҳоҷири тоҷик дар марзи Русия фавран ҳал шавад. тӯли 1 ҳафтаи ахир марзбонони Русия барои нақзи муқаррароти будубош ҳудуди 180 шаҳрванди Тоҷикистонро аз қаторҳои масири Душанбеву Хуҷанд берун ва боздошт карданд. 30 нафари онҳоро озод намуданд, аммо 150 тани дигар аз ҷумла кӯдакону маълулон дар истгоҳи оқсарои вилояти Астрахан нигаҳдорӣ мешаванд. Сафорати Тоҷикистон дар Русия барои таҳқиқи ваз як ҳайатро ба истгоҳи оқсарой фиристодааст. қонуне ки онҳо асосан қонуне ки онҳо бедуни қайд, яъне будубоштанд. баъзеҳошон 1 сол бедуни қайд гаштагӣ ҳастанд. баъзеҳошон масалан ҳамун ба қайдгиришон яъне регистратсияшон аллакай ба итмом расидааст. баъзе аз онҳо масалан патент яъне иҷоза ба кор надоранд, вале дар ҳамин ҷо масалан истодаанд. ин хел асосан бо ҷурми ҳамин бандҳо инҳоро аз фароварданд. айни замон як гурӯҳе аз муҳоҷирони тоҷик ба радиои озодӣ видеои сафарашонро ирсол намуданд ва гуфтанд бо автобус дар зарфи 5 рӯз ва бо мушкилоти зиёде ба Русия расиданд. дар ин видео гурӯҳи зиёди муҳоҷирон дида мешаванд ки дар хонае дар Қирғизистон ба автобуси танге савор мешаванд то роҳашонро ба сӯи Русия идома бидиҳанд. муаллифи навор ба радиои озодӣ навишт ки автобус ҷои дурустӣ нишаст ва тиреза ҳам надошт ва онҳо дар роҳ азоби зиёде кашиданд. раиси ҷумҳури Тоҷикистон имрӯз бо Муҳаммад Ҷавод Зариф, вазири умури хориҷии Эрон дар Душанбе мулоқот кард. дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурӣ мегӯяд ҷонибҳо дар бораи рушди ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ суҳбат намуданд. қарор аст Муҳаммад Ҷавод Зариф шоми имрӯз дар маросими ифтитоҳи бинои нави Сафорати Эрон дар Тоҷикистон ширкат кунад. сафари корӣ ин мақоми баландпояи Эрон дар ҳоле анҷом мешавад ки робитаҳои Душанбеву Теҳрон ба тирагӣ гароидааст. дар чанд моҳи гузашта давлати Тоҷикистон Эронро ба ҳимоят аз терроризм ва кӯшиш барои ноамн кардани авзо дар Тоҷикистон муттаҳам кард. Эрон ин иддаоро рад намудааст. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. дар Арабистони Саудӣ як меҳмонхонаи 5 ситорадор ки чанде пеш мизбони нишасти бузурги сармоягузорон буд, ба маҳалли нигаҳдории шоҳзодаҳо ва мақомҳои собиқи Арабистони Саудӣ табдил шудааст. онҳоро ба пулшӯӣ, истифода аз мақом ва фасод муттаҳам мекунанд. боздошти густурдаи шоҳзодаҳо ва вазирон дафъатан баъди ташкили кумитаи мубориза бо фасод сурат гирифт ки раҳбарии онро писари подшоҳи кунунӣ Муҳаммад бин Салмон бардошт дорад. рӯзи гузашта департаменти давлатии амрико ба ин боздоштҳо вокуниш кард. рӯзи сешанбе департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико аз Арабистони Саудӣ даъват кард ки ҳар гуна муҷозоти мақомдорони дар ҷараёни маъракаи мубориза бо фасод боздоштшударо ба таври одилонаву шаффоф доир намоянд. мо ҳамоно ҳукумати Саудиро ба он ташвиқ мекунем ки афроди ба назари онҳо фосидро муҷозот кунанд. мо интизор дорем ки ин амал одилонаву шаффоф сурат мегирад. сухангӯи департаменти давлатии авзуути иёлоти муттаҳидаи амрико аз ҳукумати Саудӣ ваъда гирифтааст ки дархост иҷро мешавад. вале як мансабдори дигари амрико таъкид кард ки ҳарфи хонум Ноер дақиқ набуд ва саудиҳо ваъда надоданд ки муҷозот ба таври аланӣ баргузор хоҳад шуд. дар чаҳочӯби мубориза бо фасод ҳукумати Саудӣ даҳҳо ашрофу арбоби Саудӣ ва аз ҷумла шоҳзодаи миллиардер Валид бин Талолро боздошт карданд. баъзе шориҳон ин маъракаро кӯшиши аз байн бурдани ҳар гуна мухолифат ва боз кардани роҳ барои ҳукумати валиаҳд Муҳаммад бин Салмон арзёбӣ мекунанд.
سفیر امریکا در سازمان ملل ایران را به تأمین شورشیان حوثی با موشک متهم کرد و خواستار اقدام جهانی در این زمینه شد. نیکی هالند روز 7 نوامبر گفت که عربستان سعودی در اختیار آنها معلوماتی را گذاشته است که نشان می‌دهد موشک پرتاب کرده بر یاس در ماه ایول موشک ایرانی قیام است. پرتاب موشک از یمن بر یاس تنش بین ایران و عربستان سعودی را شدت بخشید که هر دو یکدیگر را به ناامن کردن خاور میانه متهم می‌کنند. درباره این تنش‌ها طاهری سفر با گلناز اسفندیاری شورای مرکزی خبری رادیوی آزادی صحبت کرد. ایران در یکی دو روز گذشته تمام این اتهامات رو که از سوی عربستان سعودی مطرح شده رد کرده و گفته که این موشک‌های ایرانی نیستن و گروه حوثی‌ها این موشک‌ها تولید خودشون هست. احتمالاً اولین بار نیست که آمریکا ایران رو به فرستادن سلاح و از جمله موشک‌های بالیستیک به حوثی‌ها در یمن متهم میکنه. در سپتامبر همین سال هم یک مقام ارتشی آمریکا همچین اتهاماتی رو مطرح کرد، ولی ایران همواره این اتهامات رو رد کرده و گفته که خواستار صلح و ثبات در منطقه است و دنبال تنش نیستش. امروز هم همین دقایقی پیش آقای روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد و قدرت‌های بزرگ جهان رو به ایجاد توطئه در منطقه متهم کرد، قدرت‌های بزرگ جهان و آمریکا رو، و گفتش که اینا به گفته آقای روحانی اینا قصدشون اینه که تنش ایجاد کنن در منطقه بین کشورهای منطقه و برای اینکه بتونن در اونجا حضور داشته باشن و برای سلطه و حضور خود در منطقه بهانه تراشی میکنن تا به گفته آقای روحانی بدین وسیله بتونن نفت و ثروت منطقه رو غارت کنند. و قبل از صحبت خودت گفتی که روزنامه محافظه‌کاران کیهان در یک مطلب نوشته است که هدف نوبتی دوبای خواهد بود، هدف نوبتی مشک، و این را چگونه میتوان برداشت کرد؟ از یک طرف اتهامات رد می شود، از طرف دیگر روزنامه معتبری کیهان که خاص از محافظه‌کاران است چنین مطلبی می نویسد. کیهان این رو حدود 2 روز پیش در صفحه اولش این تیتر رو زده بود که در خود ایران این باعث واکنش‌های منفی شد و حتی سخنگوی دولت آقای نوبخت این رو محکوم کرد و این گفتش که این یک تخلف رسانه‌ای آشکار هست. این کمیته‌ای که بر مطبوعات در ایران نظارت میکنه اخطار داد به کیهان و گفتش که این ضد منافع ملی ایران هست. این تیتری که زدین، البته کیهان دوباره از تیتر خودش دفاع کرد و گفت ما تنها گفته های حوثی‌ها رو داریم تکرار میکنیم، یعنی حرف خاصی نزدیم. و واقعا این بیانیه‌های تحریک‌آمیز که گفتی بیشتر از طرف عربستان سعودی هم صدا می‌دهند و سبب چیست؟ چند تا علت میتونه داشته باشه. یک علتش اینه که عربستان سعودی هیچ وقت راضی نبود از این توافق هسته‌ای که ایران با 6 کشور اصلی جهان از جمله آمریکا امضا کرد، برای اینکه شاید نگرانه که این توافق باعث بشه که قدرت ایران در منطقه بیشتر بشه و خب میبینیم که روابط ایران هم با کشورهای غربی بهتر شده، به جز آمریکا که از زمان سر کار آمدن دونالد ترامپ تنش‌ها بین ایران و آمریکا خیلی افزایش پیدا کرده. دلیل دومی که به نظرم میرسه ممکنه که الان عربستان احساس میکنه که دولتی که در آمریکا سر کار هست رابطه خوبی با ایران نداره، خیلی بدبین هست به ایران و الان موقعیت خوبی هست که این گونه اتهامات رو علیه ایران مطرح کنه و موفق بشه که به هر حال اقدامی بکنه علیه ایران، چون میدونی این دوتا رقیب منطقه‌ای هستن و علیه هم اتهاماتی رو مطرح میکنن. مصاحبه با گلناز اسفندیاری را در شکل کامل در سامانه آزادی www.azadi.org تماشا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. کمیته اندازی تاجیکستان برای آنهایی که در دوشنبه منزل‌هایشان را به اجاره می‌دهند معیار نوی اندازسپاری را معین کرده است. من بعد انداز نه از نرخ اجاره بلکه از مساحت خانه ستانیده می‌شود. کمیته انداز گفته است از این رو می‌خواهد خانه‌شکنی در اجاره دهی را کمتر کند، ولی صاحبان منزل‌های اجاره می‌گویند مالیات نو آنها را از یک منبع درآمد محروم می‌سازد و به جای فایده ضرر می‌آورد. شهناز کاملزاده در بلندآشانه‌ها 2 منزل زیست دارد. در یکی از منزل‌ها او با فرزندانش زندگی می‌کند. منزل دیگرش را به اجاره می‌داد و از درآمد آن پول تحصیل فرزندان را پرداخت می‌کرد. شهناز تا این دم از درآمد منزل اجاره 13% یا 78 سامانی انداز می‌پرداخت. بر طبق یک دستور نوی رئیس کمیته انداز از این به بعد مالیات هر متر مربع منزل اجاره نه کمتر از 35 سامانی مقرر شده است.
барои 45 метри мураббаи манзили шаҳноз 1575 сомонӣ молиёт муқаррар мешавад ки бояд аз он 13% ё 204 сомонӣ пардохт кунад, дар ҳоле ки даромади иҷораи манзилаш дар моҳ 600 сомонӣ аст. ҳоло ман иҷоранишинҳоро ҳамаро хонаро холӣ кардам. дигар намехоҳам аз ҳамин тафтиши доимии андоз, намояндагони андоз рости дилам гирифт. хона ҳозир холӣ аст, на донишҷӯёнро дигар роҳ медиҳам, на иҷоранишинон. хонам холӣ истодааст. ба ҷои ин ки хона ба ман фоида биёрад, на ба ман, на ба давлат ҳозир фоида наоварда истодааст. дастури раиси кумитаи андоз дар мавриди муқаррар кардани қимати андози иҷораи манзили сокинон дар моҳи апрел содир шудааст. шӯъбаҳои андози ноҳияҳои шаҳри Душанбе муваззаф шудаанд ки ин дастури нави андози иҷораи манзилро ба сокинон расонанд ва бар асоси он амал кунанд. дастуре ки иҷорадиҳанда ва иҷоранишинонро нигарон карда мегӯянд боиси ба пинҳонкорӣ гузаштани иҷорадиҳанда ва афзоиши қимати иҷораи манзил дар шаҳри Душанбе хоҳад шуд. ситонидани аз 1 метри мураббаъ 30 сомонӣ ин барои шароити Тоҷикистон алалхусус дар шаҳри Душанбе хеле гарон аст. барои чӣ? барои он ки дар ин ҷо сектор ё ки кластерҳои мухталиф муайян шудагӣ нестанд. ин хусусияти сатҳӣ дорад, яъне баробарӣ, чунки табақаҳои мухталифи аҳолиро байнобат гирифтагӣ нестанд. мақомоти андози Тоҷикистон мегӯянд дастури нав барои ба танзим даровардани пардохти андоз аз иҷораи манзил ва дигар иншоот содир шудааст. тибқи ин дастур 1 метри мураббаъ андози иҷораи иншоот барои тиҷорат ва соҳибкорӣ 65 сомонӣ ва барои иншооти бо ҳадафи дигар навъи фаъолият истифодашаванда на камтар 50 сомонӣ муқаррар шудааст. ҳоло аз комёбии ду навраси тоҷик мегӯем ки дар як моҳи ахир ба чеҳраҳои маъруфи матраҳ дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ табдил ёфтаанд. Юсуман ва Манижа пас аз ширкат дар озмуни кӯдакони нобиға дар байни 250 ширкаткунанда аз 11 кишвар мақоми аввал ва нишони тиллоро соҳиб шуданд. Аммо пештар аз ин онҳо бо намоиши истеъдоди худ дар барномаи одамони ғайриоддии шабакаи телевизионии Россия 1 ҳамаро дар ҳайрат гузоштанд. ҳамкорони мо имкони суҳбат бо ин духтаронро пайдо карданд. манижа дар зеҳнаш ҳамзамон бо овозхонӣ мисолҳои мураккаби риёзиро ҳал мекунад. ӯ як сол боз дарсҳои арифметикаи зеҳниро меомӯзад. арифметикаи зеҳнӣ на танҳо барои мо ҳисобу китоби математикиро осон кардааст, балки метавонад касро дар ҷараёни таҳсил хеле фаъолу боҷуръат кунад. барои мисол, ман зимни баромад ва сурудхонӣ дар идҳои мактабӣ шарм медоштам. ҳоло бо бовар ва ором ин корро мекунам. ё масалан ҳоло ман метавонам бидуни ягон тарс аз муаллим бипурсам ки чаро баҳои маро поин бурд. манижа метавонад мисли суръатсанҷ ё радар суръати мошини дар ҳоли ҳаракатро муайян кунад. манижа тошболтаева ва Юсуман Исмонзода дар як намоиши одамони ғайриоддии шабакаи телевизионии Россия 1 ҳамаро дар ҳайрат гузоштанд. Юсуман қобилияти ғайриоддии дар зеҳни худ ҷо додан ва тарҳу ҷамъ кардани шумораҳои хеле зиёди саддӣ ва даҳиро дорад. Юсуман аввал математика ва кор бо рақамҳоро дӯст намедошт. Юсуман Исмонзода ҳоло соҳиби 7 медали тилло аст. барояш омӯзиши на танҳо фанҳои илмҳои дақиқ, балки дарсҳои мисли таърих ҳам осон аст. соли пеш бародарамро ба маркази арифметикии зеҳнӣ империя знанӣ овардам. дар як курси ӯ иштирок кардам, бисёр шавқовар буд ва ман ҳам хостам ин ҷо дарс гирам. маркази империяи дониш ки Юсуману Манижа шогирдони он ҳастанд, соли пеш бо ташаббуси модари Манижа Вероника Коробкина таъсис ёфт. ҳадафи аслии марказ бедор кардани шавқи илмҳои дақиқ дар кӯдакон ва аз худ кардани донишҳои мураккаб бо роҳи осону бозиҳои мухталиф аст. Юсуман ва Манижа бовар доранд ки ҳамсолони дигарашон ҳам ин қобилияти онҳоро доранд, вале ба таъкиди онҳо ҳар касе бештар омӯзаду тамрин кунад, муваффақ хоҳад шуд. Ванеш як зан буд ки то чанд соли пеш дар Тоҷикистон набуд, модари 32-солаеро дар ноҳияи ҳамадонӣ ба ҳалокат расонд. Гулҷаҳон Назар ва сокини деҳаи Сайроб ба гуфтаи табибон рӯзи 26 октябр пас аз ним соати неш задани занбур ҷон додааст. ин чанд хабару гузорише буд ки то ин лаҳза дар ихтиёр доштем, вале матолиби бештар аз ин ва ҷузъиёти мавзӯи барнома имрӯзро ба осонӣ метавонед дар вебсайти мо www.ozodi.org бихонед. мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар канали YouTube саҳифаи махсуси худро дорем ки 24 соат дар хидмати шумост. то мулоқоти фардо дар ҳамин вақт фаромӯш накунед.